স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ মই তাৰিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে তাৰিক টক ইউনিফৰ্মত আছো বাৰু আসলতে দুটা বছৰৰ পৰা দুটা নে তিনটা হল বছৰ এই ঘৰটোত এই ৰুমটোত মোৰ অহা যোৱা চলি আছে দাঁতৰ অকণমান অসুবিধাৰ পৰা গৈ গৈ মোৰ বহুত কিবা কিবি ওলাল বহুত কিবা কিবি ভাল কৰিলো আৰু তাৰ পিছত মই আজি প্ৰায় ৩টা বছৰ মূৰত এই ভিডিঅ'টি বনাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছো মই আছো বৰ্তমান আদাবাৰী স্থিত ওম সাই ডেন্টাল কেয়াৰত আছো আৰু মোৰ লগত আছে মেম মোৰ আসলতে কি কম মোৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে ৩টা বছৰ আহি আহি মেম মোৰ ঘৰৰ মানুহ যেন হৈছে মেম কেছে हो ভালে আছে মেমে এতিয়া অসমীয়াত কথা ক'ব মোৰ লগত মেমৰ নাম হৈছে মৌমিতা ৰয় চৌধুৰী জানো তো আসলতে ভিডিঅ' বনোৱাৰ একো উদ্দেশ্য নাছিল মোৰ আপোনালোকক কিছুমান একদম বেসিক কথা দাঁতৰ বিষয়ে যিবোৰ আমি সঘনাই নেগলেক্ট কৰোঁ বা আমি এৰাই চলোঁ সেই কথাবিলাক মেমৰ মুখেৰে আমি শুনিম আমি দাঁতৰ কেয়াৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে বা আমি কিছুমান সৰু সৰু বস্তু আমি এভইড কৰোঁ এই গোটেইখিনি বস্তু মেমৰ পৰা জানিম মেমৰ পৰা দুই এষাৰ কথা শুনিম নমস্কাৰ মেম মই এটা কথা সুধিছোঁ আপোনাক আমাৰ বাকী শৰীৰৰ যেনেকৈ আমি যতন লওঁ মেম দাঁতৰ ক্ষেত্ৰত যেন আমি অকণমান পিছুৱাই থাকোঁ কি ক'ব আপুনি হিন্দীত ক'লে হ'ব দিয়ক ठीक है देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को डेंटिस्ट के पास once in 6 months और एटलीस्ट once in से ईयर हम लोग को विजिट करना चाहिए तो विजिट करने से क्या पता चलता है कि अर्ली स्टेज में जो कैविटी होती है ना वो हम लोगों को कभी कभी पता नहीं चलता तो डेंटिस्ट के पास जाने से तो हम लोग को पता चल जाता है कि डेंटिस्ट बोल देते हैं कि देखिए आपका ये दांत में कैविटी हो रही है और बहुत कथा জানিব লগা আছে আসলতে মোৰ দাঁত কেইটা যদি মই এবাৰ দেখুৱাই নিদিও বাৰু কিন্তু মোৰ দাঁত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 8টা দাঁত মই চাইছো 8টাকৈ দাঁতৰ কাম মেমে কৰিছে মোৰ এতিয়ালৈকে আৰু দাঁতৰ মোৰ সৰুৰে পৰা অলপ প্ৰবলেম আছিল মই সাইকেলৰ পৰা পৰি এই দাঁত ভাঙি গৈছিল তেতিয়াৰ পৰা দাঁতৰ অলপ অসুবিধা আৰু গোটেইখিনি মই ইমান মনৰ পৰা শান্তি পাইছো মেমৰ তাত কৰি গোটেইখিনি মেমে খুব সুন্দৰভাৱে কামবিলাক কৰে খুব মেমৰ ৰেছপন্সিবিলিটি খুবেই ভাল আৰু জানক মই এতিয়া কিনো কাম কৰিছো বা কেনেকুৱা কৰিছো অকণমান আগৰ ভিডিঅ' আছে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছো 3 years হৈ গৈছে না 3 years since 2020 মাৰ্চ এই লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা মেমৰ মই তাৰ আগতে আহিছো তাৰ পৰা আহি থাকো আৰু অকণমান ভিডিঅ' আপোনালোকক আগৰ কিছু ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আৰু মই আসলতে মেমে আজি মোৰ দাঁতত কেপিং লগাব আসলতে মই আগৰ পৰা কৰিছোঁ দাঁতৰ যিখিনি মোক কৰিব লগা আছে আপোনাৰ যেনেকুৱা RCT কৰিছোঁ RCT কৰাৰ পিছত এতিয়া কেপিং হ'ব মেম আছে মোৰ লগত আৰু মেমে এতিয়া এবাৰ মই দেখুৱাই দিম মোৰ দাঁতটো যদি দেখুৱাব পাৰোঁ এবাৰ দেখুৱাই দিম এইটো হৈছে মোৰ দাঁত এইটো হৈছে মোৰ দাঁত এইটো মোৰ ওপৰৰ পাৰীৰ একেবাৰে শেষৰ দাঁত আৰু এইটো মই আজি লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগে মোৰ দাঁতটো কাটা কুটা কৰি আছে মিলাই আছে মোৰ মুখত জোখ মিলাই আছে আৰু মোৰ দাঁতটো এতিয়া গোটেইখিনি জোখমাখ লোৱা হৈ গ'ল জোখমাখ মানে আগতে লৈছিল এইখিনি আৰু অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত দুদিন পিছত লেবৰ পৰা আহিছে এতিয়া আহি এতিয়া দাঁতটো লগোৱাৰ টাইমত ইমান নিখুঁত হ'ব লাগিব যে তাত যাতে মানে অকণো ডাঙৰ সৰু নালাগে মুখত তেনেকুৱা হ'ব লাগিব 100% মানে কমফৰ্ট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ফাইনেল যিটো তাত মেটেল লগাব ফাইনেলটো তেতিয়াহে লগাব এতিয়া ইমান পৰে মেমে মোৰ গোটেইখিনি চালে তাত ভিতৰত মোৰ কিবা আৰু ক'ৰবাত বাঢ়ি আছে নেকি ক'ৰবাত কমি আছে নেকি এইখিনি চালে এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণ এতিয়া কমফৰ্ট হৈছোঁ মোৰ মুখখন এতিয়া কথা ক'লেও বা দাঁত এনেকৈ দিলেও মোৰ ধুনীয়াকৈ লাগি যায় মুখখন এতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নাই মেমে এতিয়া মোৰ ফাইনেল লগাব हो जाएगा बात नहीं करना है सेट होना है আৰু এনেকৈ মই দাঁতৰ প্ৰায় 4টাকৈ দাঁত RCT কৰিছোঁ আৰু 4টা দাঁতৰ ফিল আপ হৈছে ভিতৰত কিবা কিবি হৈ আছিল মোৰ গোটেইখিনি মেমে ঠিক কৰিছে RCT কৰিছে এতিয়া মেমৰ কিছুমান অত্যাধুনিক কিছুমান সামগ্ৰী
ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেমৰ আছে যিবিলাক মই সাধাৰণতে বেলেগ ডক্টৰৰ তাত তেনেকৈ মই দেখা নাই যিহেতু মই দাঁতৰ ক্ষেত্ৰত দাঁতৰ ডক্টৰৰ লগত বহুত বেছি ক্ল'জ মই কিয় মোৰ নিজৰে দাঁতৰ বহুত প্ৰব্লেম গতিকে মই কিছুমান বস্তু দেখুৱাম আপোনাক মেমৰ কিনো আছে তাত मैम ये क्या है आपका हाँ ये जो अभी कोइंसिडेंट हो गया है तो ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा यूज़ नहीं होती है ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल कैपिंग जब होता है ना या फिर किसी का फुल माउथ में जिनका हर एक दांत में कैपिंग करना पड़ता है उसका भी कारण होता है तो ये एक पेशेंट है जिनका देखिए सब दांत में कैपिंग होगा मैंने कटिंग कर चुकी हूँ माप लेके ये रेडी है तो इसको ना एक स्पेशल आर्टिकुलेटर होता है हाँ अभी पेशेंट आके गए हैं उनका एक स्पेशल माप मैंने लिया था मैं কৈ দিছোঁ এই বস্তুটো মোক মেমে কৈছিল এগৰাকী ব্যক্তিৰ দাঁত গোটেই 21টা দাঁত নেকি কিতনা 28 28টাকৈ দাঁত তেওঁ কেপিং গোটেই কেপ লগাব তেওঁ 28টাকৈ দাঁতৰ এইটো এটা ডাঙৰ কথা জানক মেম एक बात पूछना है आपको ज़्यादातर लड़कियों लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मेरा दांत थोड़ा डिस्टेंस है दांत का तो लोग खुल के हंस नहीं पाता हाँ, ऐसा होता है ना हाँ ये ऐसा टाइप का पेशेंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं इवन का जो आप बोल रहे हो कि जिन लोग का स्पेसिंग है दांत में हंसी ठीक से नहीं दे पाते उन लोग कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसमें स्माइल डिजाइन किया जाता है तो हम लोग विनियरिंग करते हैं मैम এনেকুৱা হয় যে বয়সৰ লগে দাঁতবোৰ আমাৰ খৰি যায় বহুত মানুহৰ সো এনেকুৱা কিবা আছে নেকি ব্যৱস্থা যে গোটেই দাঁতবোৰ লগাই ল'ব পাৰে টেম্পৰেৰী হোক বা পার্মানেন্টলি মই আপোনাক एग्जैक्टली 100% हम लोग का होता है जैसे कि किसी का एकदम पूरा कोई भी दांत नहीं होता है ठीक है तो इस सब में हम लोग समथिंग कॉल्ड कंप्लीट डेंचर हम लोग डेंचर दे सकते हैं ऊपर में और नीचे ठीक है ये खोल के आप क्लीन करके फिर से लगा सकते हो खा सकते हैं ना खा सकते हैं आराम से और नीचे में कभी किसी का हड्डी थोड़ा ये हो जाता है रिजॉर्प्शन हो जाता है रिजॉर्ब बोलते हैं कि हड्डी छोटा हो जाता है तो इसमें कभी डेंचर थोड़ा स्टेबिलिटी कम होता है हाँ आसलते मैं एटुए कम दाँतर কাৰণে আপুনি আনকমফৰ্টেবল ফিল কেতিয়াও কৰিব নালাগে আমাৰ এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা ফটো উঠিবৰ কাৰণেও হাঁহিটো নামাৰো কিয় মোক বেয়া দেখি দাঁতটো মোৰ বেছি ফাক আছে বা মোৰ দাঁতটো ভাঙা আছে এই কাৰণে মোৰ বিশ্বাস কৰা একদম সঁচা কথা কৈছোঁ এই দাঁতটো যে এইটো আজি মই আপোনালোক কৈ দিছোঁ এই দাঁতটো মোৰ অৰিজিন নহয় এইটো মই লগোৱা দাঁত আগতে মোৰো এনেকুৱা হৈছিল ময়ো হাঁহিবৰ কাৰণে টান পাইছিলোঁ মেম মোৰো তেনেকুৱা হৈছিল কিন্তু পিছত কি হ'ল মই যেতিয়া দাঁতটো লগাই দিলে মেমে তেতিয়াৰ পৰা মোৰ চাওক ইমান সুন্দৰ এটা নাজানো আৰু কিন্তু মই এতিয়া কনফিডেন্টলি মই হাঁহিব পাৰোঁ কথা ক'ব পাৰোঁ এইটো আৰু এটা কথা সুধিম মেমক মেম বহুতে এনেকুৱা হয় যে দাঁতৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ দাঁত যদি মই ভাল কৰিব যাওঁ মই কষ্ট পাম বা দাঁত এটা কাটি কিনে তাত কিবা কিবি কৰিব ইমান মানে ভয় এটা মোৰে ভয় আছিল আগতে বাৰু এইটো ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি देखिए कोई पेशेंट होता है कोई नहीं मैक्सिमम पेशेंट का ही जब फर्स्ट विजिट होते हैं डेंटिस्ट्री में पहले एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को एक टेंशन रहता है अरे बाप रे मुझे रूट कैनल करना पड़ेगा दांत निकालना पड़ेगा पेनफुल होगा क्या करूँ हाँ तो ये टेंशन होता है लेकिन टचवुड मेरे यहाँ पर तो पेशेंट लोग जो आते हैं तो पेशेंट तो कंफर्टेबली रहते हैं हाँ रूट कैनल कम्प्लीटली पेनलेस होती है তাৰ যিটো প্ৰমাণ মই আছো মই নিজে কৰিছো हाँ आप बोल सकते हाँ हाँ মই নিজে কৰিছো ৰুট কেনেল 4টা মই ক'লো অলৰেডি RCT 4টা কৰিছো মই 4টাত একেবাৰে গম নাপায় আপুনি একেবাৰে গম নাপায় আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ইনজেকচনটো দিয়ে তেতিয়াও গম নাপায় কিছুমানে ইনজেকচন দিলে বহুত কষ্ট পায় মেডিলে কিন্তু সেইটো মই অনুভৱ কৰা নাই বাৰু और एक चीज़ है हम लोग का रूट कैनल एक ही दिन में हो जाता है वेरी फ्यू केसेस जिसमें इन्फेक्शन हमको लगता है कि हाँ 1-2 दिन रख देते नहीं तो वन डे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुके हैं हम लोग मशीन से क्लीनिंग करते हैं तो रूट कैनल एक ही दिन में हो जाता है अबाउट एक्सट्रैक्शंस इट्स कम्प्लीटली पेनलेस इट इज़ कम्फर्टेबल हाँ एंड वी फॉलो ऑल द हाइजीन हियर आपको क्लिनिक दिखाई दे रहे हैं और स्पेशली हम लोग का ये ऑटोक्लेव है बी क्लास ऑटो ये वाला बी क्लास ऑटोक्लेव दिस इज बी क्लास ऑटोक्लेव पैक्ड करके हम लोग इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन करते हैं अच्छा तो आप यहाँ पर মানে এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বিলাক যে আছে এইবিলাক হৈছে একোটা দাঁতৰ ভিতৰত সোমাই দিয়ে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এইবিলাক ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি ইয়াতে সোমাই থয় মেমে ইয়াত সোমাই থয় তাৰপিছত পেকিং খুলি আকৌ পেচেণ্টক লগায়
ইয়াত বাহিৰত নাথাকে বস্তুবিলাক इसमें देखिए सब पैक्ड है पैक्ड करके इसको स्टेरिलाइजेशन किया गया था আচ্ছা 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 हाँ देन इट इज बीन केप्ट हियर ओके तो ऐसे होता है इंस्ट्रूमेंट्स पूरा एवरीथिंग इज क्लीन পেকিং और हर एक चीज क्लीन रहता है মেমৰিবিলাক গোটেই গোটেই দেখুৱাই দিছে हम लोग सब कुछ हमेशा ईच पेशेंट के बस सैनिटाइजेशन फॉलो करते हैं स्टेरिलाइजेशन क्लीनिंग एवरीथिंग वी फॉलो बैक मुझे एक डेंटल प्रॉब्लम के लिए इम्प्रेशन लेना था तो मेरे एक दोस्त आके इम्प्रेशन लिए आई हैव नॉट फॉलोड एनी एक्स्ट्रा थिंग जैसे मेरे बिलव पेशेंट जो है ना पेशेंट के लिए मैं जैसे यूज करती हूँ वो ट्रे ऐसे ही मेरे ऊपर यूज किया गया एक्स्ट्रा कुछ नहीं है हाँ मैम और एक बात ये क्या है आपका ये एक्स्ट्रा ऑरल सक्शन स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना हमने खरीदे थे ओके तो इसमें क्या होता है ना एक्स्ट्रा सक्शन कर लेते हैं तो एयर में ये नहीं होता है आपका जो हाँ इसी से हम लोग एक्स्ट्रा जो हम लोग सक्शन तो यूज करते हैं ना मुंह के अंदर हाँ, ये सक्शन, वाला हाँ। और एक्स्ट्रा ओरली हम लोग ये रखते हैं जैसे कि हम लोग जब ग्राइंडिंग चलता है ना গ্ৰাইণ্ডিং মেচিন हाँ तो उसी से एक्स्ट्रा सक्शन वो टेक केयर करते हैं এইটো স্পেচিয়েলি মেমে হেৰিত আনিছিল আপোনাৰ লকডাউনৰ সময়ত কৰোণাৰ টাইমত এইটো আনিছিল মেমে और एयर प्यूरिफायर है এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ গোটেই ৰুমটোৰ কাৰণে এই ৰুম কে লিয়ে না হা হা এই ৰুমৰ কাৰণে গোটেই এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ আৰু মেমৰ এগৰাকী পেচেণ্ট মোৰ লগত আছে এতিয়া তেখেতেনো কি কয় এবাৰ আহক শুনো মই 2020 আহিছিলোঁ যেতিয়া কোভিড আছিলে সেই সময়ত মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে লাইক এইটো টিথত মোৰ কেভিটি হৈছিলে চ' মেমে ভালদৰে হেৰি চিকিৎসা কৰিছিলে আৰু ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিছে তাৰপিছত আৰু একো প্ৰব্লেমো নাই টুথত আৰু সকলো ডক্তৰৰ তাত যেতিয়া দাঁতৰ ডক্তৰৰ ওচৰত আহিব এই বিচনাখন দেখা পায় এই বিচনাখন কিন্তু এলাকেচা বিচনা নহয় বহুত বাৰ শুইছোঁ মই আজিৰ তাৰিখত মেম সৰুৰ পৰা বহুত বাৰ শুইছোঁ ইয়াতে মই আৰু এই বিচনাখন এলাকেচা বিচনা নহয় ইয়াত বহুত কিবা কিবি আছে সকলোৱে জানে মই একদম ভালকৈ এটা এটাকৈ বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ मैम ये क्या है मॉनिटर हाँ, ये मेरे इंट्रोरल ये कैमरा बोलते हैं हाँ, ठीक है ये कैमरा है ठीक है और इसमें हाँ ये कैमरा है और ये आपका डिस्प्ले है ठीक है ये एक्सरे टाइप का है क्या नो इट्स नॉट एक्सरे इसमें क्या होता है ना जैसे कि कोई एरिया होता है एकदम हिडन होता है हम लोग को पता नहीं चलता है तो ही टोल्ड मी कि इट हैज टू बी फिल्ड মানে কোনো পেশেंट খাৰি যাব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা কোনো বেমাৰী नॉर्मल सक्शन है इस सब चेयर में होता है वो लाइट क्योर है कंपोजिट फिलिंग के लिए होता है ये सब क्लिनिक पे ऑलमोस्ट है তো এইখনেই হৈছে সেইখন বিচনা শুইছে চাগে সকলোৱে এবাৰ হ'লেও ইয়াতে মেমৰ আৰু এটা খুব সুন্দৰ মেচিন মই দেখিছোঁ কি বস্তু এইটো মই নাজানো বাৰু মেমক সুধিছোঁ কি আহে মেম ये डिस्टिलर बोलते हैं डिस्टिलर वाटर डिस्टिल वाटर होता है हाँ 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 वही होता है इसमें। अच्छा वो एक यूज होता है आपका जो ऑटोक्लेव जो है ना बी क्लास ऑटोक्लेव इसमें जो पानी लगता है ना वो डिस्टिल वाटर ही चाहिए और एक चीज है मैं डिस्टिल वाटर पेशेंट के रूट कैनाल जब करती हूँ फाइनल क्लीनिंग में डिस्टिल वाटर यूज करती हूँ डिस्टिल वाटर बनवा मेसिन এইটো आपके लिए कुछ लाया मैं हाँ आइए आप एक्चुअली কি হ'ল আমাৰ যাত্ৰা বুলি যেটো গ্ৰুপ এটো আপোনালোকে বহুতে জানে যাত্ৰাৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে কিবা কিবি আমি অকনমান সেই সকল মানুহৰ ওচৰত যাওঁ যিসকলক সঁচাকৈ প্ৰয়োজন খোৱা খাদ্যই হওক কাপোৰেই হওক সো মেমৰ পৰা আমি বিশেষ অৰিহণা পাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত দিবলৈ বিশেষ একো নাই প্ৰশংসা পত্ৰ এখন দিছোঁ মেমক মেম ইয়াকে লিয়ে थैंक यू सो मच এই যাত্ৰাৰ তৰফৰ পৰা দিছোঁ মেমক मैं बहुत ভাল পাইছো ধন্যবাদ